Matogoretio ni mujumbe wa Shiga Paul Ngiria ajumbe amaugire aruna matiri na muthingi wa kuhagura gavana guku makiuga ni besha mahetwo ni gitonga kimwe kuma Nairobi itemirire kuona uthii wa na mbere county ni ya Nyeri no ahotoma kwina mundu uraingirira mawira maria turakorwo tukiruta thini wa Nyeri na ni turakenda na ni turamahoya agikorwo ni wenda ho agitiri tondu ihinda riu ati kinyu tutigairie mwaka umwe na no turakirutira andu a Nyeri na tondu ndugithuritwo ri etererai. Nake Bernard Mufia augite ajumbe acio ni Gachagua maronera thutha wa kuonekana thingira wa iregi mari na president wa bururi Uhuru wa Kenyatta hindi ya kwanirirwo gwa mitaratara ya kiama kieru kia Jubilee. Adoro na hamikarite thi utire mundu thiaga Nairobi kugira mbeca kwa mundu aya ni andu manyitire thirikari ya Nyeri guoko hapa kwa hapa nigetha wira urutike muingi wa Nyeri wone maendeleo maria wathurire governor Ndito wa Gachagua aria angi marahura Gachagua waigwa MC warahura Gachagua na kuko mucii ni hakinya nario na ni mbeca arenda ekirwo muhuko ucio wake. Ona kuri uguo munene wa aria aige bunge-ini ya Nyeri Duncan Gituaja ari ngwataniro-ini ya jumbe 36 augire matikwenyenyio ni arunao makiuga Gachagua ni augumanetie kigena kia muingi na njira nene guko nake mujumbe wa wadi ya wa Magana Jessica Muri akiuga muoroto wao ni kuhonokia county ya Nyeri kuma kuri memenyi. Gutire mundu yanite besha na gutire mundu no watu tamujibanu yatoe besha nobody thitu aruta wira witu kuringana gatiba na riu wici wa besha ni muingi muno thini wa Nyeri muraigure Nyeri ni atongoretie thini wa bia ile ciraga bia cietwo bilioni 58 tire mundu tari na rutha rwa kurugama giti o giothe thini wa county ya Nyeri kane kia governor kane kia senator kane kia MCA ona ndira andu marafinga no mundu atige kuga ati kuyuka mundu utaretekania na mundu arauga ati ni kuri andu marahana besha. Dereti ya kuhagura gavana igatamanio bunge-ini ya Nyeri thutha wa jumbe gucoka kuma rutha. Geri Fotera, Inoro TV, Jetagwo Ken wa Kuraya.